ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст, ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд, ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. дар кохи фарҳанги шаҳри Панҷакейн 27 июни соли 2025 ба ифтихори 28-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ҷамомади бошукӯҳи идона бо барномаи дилангези фарҳангӣ баргузор шуд. ин чорабинӣ бошукӯҳи идона бо танин андоз шудани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. муовини якуми раиси вилояти Суғд Суҳайли Қурбонзода паёми табрикии раиси вилояти Суғд, раиси шӯрои вилоятии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, муовини якуми раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаб Аҳмадзодаро ба мардуми Панҷакейни Бостон ироа кард. дар ин ҷамомади бошукӯҳ раиси шаҳри Панҷакейн, раиси шӯрои шаҳрии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон Абдухолиқ Холиқзода пиромони аҳамияти бузурги имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, рисолати таърихии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон сухан гуфт ва ин санаи фархундаро бо ифтихор ба ҳамагон шодбош гуфт. аз тарафи бахши фарҳанги шаҳри Панҷакейн барномаи дилошуби консертӣ намоиш дода шуд. ҳамзамон дар ҷараёни ин барномаи идона ҳамагон бо паёми табрикӣ пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба муносибати 28-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ тавассути телевизион шинос гардиданд. мавриди зикр аст, ки дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакейн ба ифтихори рӯзи ваҳдати миллӣ як силсила чорабиниҳои идона баргузор гардид, ки ин бори дигар аз ифтихори мардуми мо нисбат ба ин санаи таърихӣ мебошад. гузориши Аббос Ҳамроҳзода, Хаём Ҷураев, Шоҳҳусайн Солиҳов ва Талабшоҳ Тошиф. бо мақсади тақвияти хизматрасонии тиббӣ ва фароҳамсозии шароити муосир ба сокинон дар шаҳри Панҷакейн бо ташаббуси соҳибкор Воҳид Икромов дармонгоҳи дандонпизишкӣ бунёд гардида истодааст. дармонгоҳ дар ошонаи аввали бинои 12 ошонаи истиқоматӣ воқеъ дар тарафи ғарбии хиёбони Рӯдакӣ ҷойгир буда бо таҷҳизоти замонавии табобатии дандон муҷаҳҳаз мегардад. зимни боздиди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода иттилоъ дода шуд, ки дар ин муассиса 13 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. дар доираи назорати ҷараёни омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ раиси шаҳри Панҷакейн Абдухолиқ Холиқзода аз рафти сохтмони бинои нави баландошонаи истиқоматӣ, ки аз ҷониби соҳибкор Имомиддин Бобоев бунёд мегардад, дидан намуд. раиси шаҳр ба масъулон ҷиҳати анҷоми босифати корҳои сохтмонӣ, ободонии саҳни ҳавлию гирду атроф ва намоиши зебои бино дастуру тавсияҳо дод. иншооти мазкур низ дар хиёбони Рӯдакӣ ҷойгир буда ба рушди инфраструктури шаҳр мусоидат хоҳад кард. дар шаҳри Панҷакейн, махсусан дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан, ҷамъоварии ҳосили картошкаи барвақтӣ
бо натиҷаҳои умедбахш идома дорад. таҷрибаи чандин солаи кишоварзони ин минтақа собит мекунад ки дар шароити иқлимии маҳаллӣ парвариши барвақтии картошка имкони ба даст овардани ҳосили фаровонро фароҳам месозад. соли равон дар майдони 74 гектар картошкаи барвақтӣ кишт гардида ҳоло дар мавзеъҳои гуногуни ҷамоат ҷамъоварии ҳосил оғоз шудааст. зимни бозиди кории раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти ҷамъоварии картошка дар мавзеи Қавола таъкид шуд ки ҳосили миёна аз ҳар гектар то 300-350 сентнерро ташкил медиҳад. ин нишон дод аз самараи заҳмати деҳқонон ва истифодаи дурусти захираҳои агротехникӣ шаҳодат медиҳад. тибқи анъана пас аз ҷамъоварии картошка деҳқонон дар ҳамин заминҳо кишти дуюм, сабзӣ, шалғам, турб ва дигар зироатҳои сабзавотиро ба роҳ мемонанд ки имкон медиҳад аз як қитъаи замин ду ҳосил гирифта даромади худро дучанд намоянд. ҳамагӣ дар мавсими баҳории имсола дар тамоми хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Панҷакент дар майдони 215 гектар картошкаи барвақтӣ шинонида шудааст. дар баробари ҷамъияти диҳоти Халифа Ҳасан ҷамъоварии ҳосил дар дигар ҷамоатҳо низ ҷараён дошта, он барои таъмини бозор бо маҳсулоти тару тоза ва афзоиши захираи ғизоии минтақа мусоидат хоҳад кард. мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ва сохторҳои дахлдор ҷиҳати дастгирии деҳқонон ва расонидани ёрии амалӣ дар мавсими ҷамъоварии ҳосил чораҳои зарурӣ андешида истодаанд. дар доираи тадбирҳои ободонӣ ва рушди инфрасохтори истеҳсолӣ дар шаҳри Панҷакент дар ҳудуди ҷамоати деҳотӣ Халифа Ҳасан коргоҳи наве барои истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ ба фаъолият оғоз намудааст. ин коргоҳ ки дар ҳудуди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдудӣ Чинорсой ҷойгир аст, бо ташаббус ва маблағгузории соҳибкори ватандӯст Ифтихор Шодмонов сохта шуда зиёд аз 8 миллион сомонӣ сармоя гузорӣ шудааст. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни бозиди корӣ аз ин иншооти муҳими истеҳсолӣ фаъолияти онро як намунаи ибратбахши саҳми бахши хусусӣ дар рушди иқтисодии маҳаллӣ арзёбӣ карда ба идомаи ободонии ҳудуди коргоҳ, шиноидани ниҳолҳо ва насби лавҳаҳо таъкид намуд. коргоҳ бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз буда иқтидори истеҳсоли он ба 4 намуди қумушғал ва масолиҳи бетонӣ нигаронида шудааст. иқдоми мазкур метавонад ба талаботи афзояндаи бозори сохтмон дар шаҳри Панҷакент ки феълан дар он беш аз 80 иншооти муҳими ҷашнӣ ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд мешаванд ҷавобгӯ бошад. маврид ба зикр аст ки дар коргоҳ беш аз 30 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд ки ин дар коҳиши сатҳи бекорӣ ва боло бурдани сатҳи зиндагии мардум нақши муассир хоҳад гузошт. бунёди чунин иншоотҳои истеҳсолӣ бозгӯи сиёсати дурбинонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент дар самти дастгирии соҳибкорӣ, саноати гардонии босуръати кишвар ва ҷалби сармоя ба иқтисодиёти маҳаллӣ мебошад. дар заминаи эҳёи суннатҳои хайрхоҳона ва таҳкими арзишҳои маънавӣ дар оромгоҳи сари камари шаҳри Панҷакент як иқдоми шоистаи ҷамъиятӣ бо иштироки сокинони саховатпеша амалӣ гардид. шахсони эҳсонкор 7 бародарон Ҳусейновҳо Турдӣ, Иброҳим, Исмоил, Илҳом ва Ҷалол дар ҳамбастагӣ бо раиси маҳаллаи Навобод Умматов Ӯскан барои боз ҳам ободу зебо намудани оромгоҳи сари камар саҳм гузоштанд. дар доираи ин амал айвон барои гузарондани намози ҷаноза аз нав бунёд ва таъмир карда шуд ки шароити мусоиди анҷоми маросимҳои ҷанозаро фароҳам меорад. роҳрави даромадгоҳи оромгоҳ ҳамвор мегарданд ки равоо ва дастрасии мардумро осон мекунад. харакҳо барои нишасту истироҳати меҳмонон ва пайвандон насб карда шуданд ки муҳити ором ва фароғатро фароҳам месозанд. ман аз истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент кӯчи Навобод Облобердиев Рашид, мана ҳамин бародарамо Ҳусайнов Турдӣ, мана рафта Ҳафкӯл ба 10-12 рӯз кор карда пули овардагиашро сарф карда мана мазората обод мекунем. мана мардум ба якҷояга ҳаммаҳомон омада ҳамин одам ба дасти ёрӣ дароз карда ҳазор раҳмат. барои ҳамин савоб, барои ҳамин қабристон, ҳама ин айни ҷамъияте мисол ҳаминҷа мо оянда худо меям ҳаминҷа ва барои ҳаминҷа як меҳнат кунем гуфтем ки ҳаминҷа обод кунем. раҳматан ҳамин устоба ҳаминҷа меҳнат карос
انا هم به هزار رحمت. چند روز اینجا کار کردید؟ اینجا در 14 روز که 6 اکای دادر همینجا و جیم دوستیم. هم مردم اومد دوست یاردم کرد دوست تصمیم کرد دوست با خودم اکل خودم اومد ادخ نکرده مثلا یک کارومی حلال کرده خوشو کرده کرد دوست. من رئیس محله نواباد اومد فوزکر رجبویچ میپوشم که 8 سال جانب در همین محله رئیس محله راهبر شده کار میکنم. همین حسین اویلی حسینوف ها 7 برادران که همین اقدام نیکه به دست گرفتند و همینجا با حرکت خودشون با مبلغ خودشون در همین آرامگاه در باشیشگاه همین آرامگاه مبلغ صرف کرده خدمت کرده شدن. من رحمت میگم در همین یگیتایی که باز صفحه همینا زیادتر شود، صفحه همین خیلی یگیتا زیادتر شود، با یک مردم بهبودی میشد، یک پیشروی میشد، دولت هم به خلق هم به رحمت به همین آدما که همین کار پیشگیری کردن. من سردار منطقه آرامگاه سری کمر اوجنسیم بدیوف با دستگیری همین برادران همین ایوان خیلی نواباد کرده شدیم. ما میخواهیم که با دستگیری شود و هم قبرهای پدر و مادرشون اقل مونده توزیع کنن. این کارمندانمون هم همه کار نمیتونند استفاده میکنن. مقصد یک درخت شنونن آینده به آبادی قبرستان هم کردن در کار. این اقدام نه تنها ایفادهگری حسی بلند انسانگرایی و خیرخواهی اهل محله است، بلکه نمونه عبرت برای دیگر ساکنان در راه احیای ارزش‌های ملی و دینی ماست. آن نشان می‌دهد که وقتی افراد جامعه با دل و نیت پاک گرد یک عمل جمع می‌شوند، می‌توان کارهای کلان را به سامان رساند. همچنین ساکنان و شخصان آگاه با شکرگزاری از این عمل از حسینوف و امتوف اسکان اظهار سپاس کردند. رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده از باغ فرهنگی و فراغتی به نام کمال خوجندی که در حدود شهر جایگیر است بازدید به عمل آورد. هدف بازدید شناسایی با رفت کارهای آبادانی و سبزکاری، طرز استفاده ثمرناک فضای باغ و سطح خدمت رسانی به ساکنان و مهمانان می باشد. ضمن بازدید رئیس شهر با کارمندان باغ و مسئولین صحبت نموده برای باز هم بهتر نمودن حالت سانیتاری، شناندن گل و بوته‌های موسمی و نصب چراغ‌های روشندهنده دستورهای مشخص داد. رهبریت شهر تاکید نمود که باغی به نام کمال خوجندی همچون مکان فرهنگی و استراحتی عامه باید در تمام فصل سال محیط جالب و جذاب داشته باشد و در تألیف زیبایی و فراغت مردم سهم نظر گذارد. باید گفت که باغ مذکور یکی از جایهای دوست داشته استراحت شهروندان به حساب رفته با نام شاعر ممتاز کمال خوجندی افتخار می نماید. غمخواری به نسل نورس، مهیا نمودن شرایط مساعد به تحصیل و استراحت آنها در سیاست اجتماعی حکومت مملکت با راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جایگاه خاصه دارد و در این سمت کارهای زیاد انجام داده می شود. در همین زمینه با ابتکار مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент استراحتگاه تابستانه مکتبیان چیل ارچه موسم نو قبول مکتبیان را آغاز نمود. در استراحتگاه بیرون از شهری چیل ارچه شهر پنجکент برای استراحت نورسان شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در چاره‌بینی گشوده شوی بست اول استراحتگاه معاون رئیس شهر پنجکent مراد شکرزاده و دیگر شخصان رسمی اشتراک نموده استراحت کنندگان را با گشوده شوی بست یکم و 28 سالگی روز وحدت ملی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد نمودند. در استراحتگاه برای کودکان و نورسان تمامی شرایط ها فراهم بوده آنها همه روزه با 3 وقت خوراک گرم تامین می باشند. در چاره‌بینی که به مناسبت گشوده شوی بست اولی استراحتگاه گذرانیده شد، کودکان و نورسان برای فراهم آوردن شرایط استراحت و فراغت به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عرض سپاس نموده وعده دادند که با بهای خوب و اعلی تحصیل می نمایند و در آینده به رشد تاجیکستان عزیز سهم ارزنده خود را می گذارند. در آخر برنامه فرهنگی آماده نموده استراحت کنندگان پیشکش اشتراکداران چاره‌بینی گردانیده شد. گزارش شادانه همراه و طلبشاه تاشف.
با مناسبت 28مین سالگرد امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان در شعبه منطقوی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کورپسیا در وادی زرافشان جمع با شکوه ایدانه برگزار گردید. جمع را سردار شعبه پالکونیک عدلیه اکملزاده نادرخان حسنی آغاز بخشید. پیرامون این صحنه فرخنده تاریخی و نقش بارز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سخن گفت و همه کارمندان شعبه را با این صحنه تاریخی تبریک و مبارکباد نمود. وکالتدار شعبه لیتنانت عدلیه سلامزاده مبارز ضمن سخنرانی خویش پیرامون تاریخ، تشکل و راه‌های به امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان و رسالت تاریخی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به حاضرین گزارشی مفصل داد. معاون رئیس شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجکین و دیگر کارمندان مسئول شعبه این صحنه فرخنده را به همگان تبریک و مبارکباد نمودند. در زمینه نقشه چهاربینی‌های کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین با مناسبت روز وحدت ملی برنامه تلویزیونی فروغ اندیشه تهیه گردید که در آن اساساً پیرامون موضوع وحدت ملت سعادت ملت یک گفتگوی خیلی عارفانه و پرمحتوا دایر گردید. در آغاز این برنامه رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین مستانه مرادزاده همه اشتراکیان این میز مدور را با صحنه فرخنده روز وحدت ملی تبریک و مبارکباد نمود. همینطور رئیسان تشکیلات‌های ابتدایی حزب، فعالان، سابقه‌داران، نمایندگان شورای شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان ضمن این برنامه پیرامون نقش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان اندیشه های خویش را بیان نموده بار دیگر تاکید نموده که پس از پایه‌گذاری استقلال دولتی به شرافت وحدت ملی تاجیکستان دوام 28 سالی سپری شده این صحنه فرخنده به دستاوردهای بزرگ نائل گردید. در این میز مدور اطراف دیگر مسئله های تاجیکستان و رشد امروز و آینده آن اندیشه های خیلی جالب بیان گردیده اشتراکچیان مردم تاجیکستان و پنجکین باستان را با روز وحدت ملی صمیمانه تبریک و مبارکباد نمودند. گزارش مفصل از این برنامه تلویزیونی در ادامه برنامه‌های تلویزیونی سیما نمایش داده می شود. گزارش عباس همراهزاده، خیام جورایف و شاه حسین صالحov. با مناسبت 28مین سالگرد امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان در زمینه نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین در همبستگی با شرکت صدا و سیما در برنامه تلویزیونی فروغ اندیشه پیرامون موضوع وحدت ملی اساس ثبات دولت یک میز مدور برگزار گردید. با سوالهای گروه ایجادی تلویزیونی سیمای شهر پنجکین مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر شیرینشاه نوراللهیف، سابقه‌دار مهنت ماهره امانقولова، استاد دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین دلارام اسماعیلова، آموزگار کالج آموزگاری شهر پنجکین دلافسون رحمانова،
دانشجوی کورس چهارم دانشکده ملی تاجیکستان اردمیر مطریبوف، سرمتخصص شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر زیبونیسا اسلامووا اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون این صحنه فرخنده رسالت تاریخی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در امضای این سازشنامه تاریخی و رشد و رفاه تاجیکستان عزیز اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نموده مردم دیار باستانی ما و تاجیکستان عزیز را با روز وحدت ملی صمیمانه تبریک و شادباش گفتند. شرکت صدا و سیما تصمیم گرفته است که از جریان چاره‌بینی‌های گوناگون با افتخار 28مین سالگرد روز وحدت ملی سلسله گزارش‌ها را برای بینندگان تلویزیون و شنوندگان رادیوی صدای پنجکین پیشنهاد نماید. گزارش عباس همراه‌زاده، خیام جورایف و شاه حسین صالحوف. امروز در باغ ایرانی شهر دوشنبه جشن تیرگان با برگزاری عید زردالو و نمایش خشک‌میوه‌های تاجیکستان با شکوه و شهامت و نشاطی بی اندازه تجلیل گردید که از حکمت آب و آبادی و سرسبزی پیراسته با تمام نعمت‌ها آراسته سرشار تمنا از شکوفایی‌های این وطن بهشت‌آسا بود. امروز قلب جمهوری تاجیکستان آفتابی شهر دوشنبه قبای ایدانه به بر نموده است و چنانه که همه ما و شما میدانیم بهترین نعمت‌هایی که ما داریم استقلال دولتی و وحدت و صلح و ثبات کامل است که بسیار دستاوردهای نظررس در همین دوران استقلال و در همین با دست آوردن وحدت و حکمران شدن صلح و ثبات کامل ما با دست آوردیم. این آیین نیکی نیاگان جشن تیرگان در برابر عیدهای سده، نوروز و مهرگان در دوران صاحب استقلالی وطن زیر سیاست خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با تکیه به سنت‌های تاریخی احیا گردیده به یک جشن ملی تبدیل یافت. رمزگرمی تابستان و بخشنده روزهای دراز هستم. با رقص و ترانه و گلها در دل مردم امید و حاصل فراوان می آورم. این جشن مطابق سالشماری قدیمه آریایی در روز 13 ماه تیر برگزار می شد. این به دوره راست می آید که در شرایط تاجیکستان حاصل اولی زراعت‌های کشاورزی از آن جمله سبزوار، پالژی و میوگی ها انگور پخته میرسد و بعداً علاقه دیگران که الهام خوب گرفت باز برای تکرارن پرورش کردن دیگر نمود زراعت ها در کشتی تکراری و دیگر یا آبین کردن درختان میوه، باغ‌های میوه جهنده و دیگرها. جشن تیرگان همچون رمزی باران و سرسبزی، مهرورزی و گرامی داشتی راستی و حقیقت در باورهای دیرینه نیاگان ما ریشه دارد و پیوند عمیق انسان با طبیعت و محیط زیست است. این آیین باستانی افاده کننده ارزش‌های جاودانه انسانی، امید به فردای درخشان، دوستی و همبستگی و همکاری با فرهنگ و آیین‌های گوناگون بشری دانسته می شود. امروز ببینید که در این باغ مردم خیلی شاد هستند زیرا فلسفه همین جشن در محور همین جشن شادی می استاد، سرور می استاد و خرسندی می استاد و این جشن با تمام رعایت سنت و عنعنه‌هایش تجلیل کرده می شود و چنانه که ما می‌دانیم در مرکز این جشن آب و آبادی قرار می گیرد و محض در همین جشن مردم توجه میکنند به آب که سرچشمه کشت و کار دهقان است.
نیوگونیمو با برگزاری این جشن شکرانه ثروت‌های طبیعی و تازه نگاه داشتن و استفاده عاقلانه آب را همچون نعمتی بی‌بهای و حیات بخش ترغیب می‌کردند. من صدقه بچه همسایه میشم. اگر آفتاب شود من سایه میشم. اگر کفتر شود زیر درخت با امید شکاری باشه میشم. عشق تو توانتر میشود، لطیف و تازه بوتر میشود. اگر عشق تو جان تازه بخشد به صد پیری جوانتر میشود. گذشتگان ما در ایام این جشن خانه ها را آب پاشیده پاکاری میکردند و با تجلیل تیرگان فلسفه آب را روشنایی بخشیده از دهها فضیلت بی‌مثل هر قطره‌اش که دریا شده به هر جوی جاری گردیده و کشتزارها را خورم و خوشه ها را پربار میسازد یادآوری میکردند. گندمکی خود روی درو میکردم، وقتی رفتنم یارم خبر میکردم. استقبال گرم، خرسندی و نشاط مردم در این چاره‌بینی با شکوه از آن شهادت میداد که تیرگان به جشن ملی ما تاجیکان تبدیل یافته رمزی خودشناسی و افتخار ملی، وحدت و همدیگر فهمی مردم و پیوند نسل‌ها تبدیل یافته است. گندم در این جشن و بعضی خوراک‌هایی که امروز با معرض تماشا گذاشته شد، مثلا آش درویشان، خوراک حلیمه که از گندم و انواع گوناگون غله‌ها آماده شد و اینها رمز فراوانی و نعمت هستند که تاجیکستان ما از قدیم الایام تا امروز کشوری هست که باد و هوایش برای کشاورزی، برای کشت و کار بسیار مساعد است و امروز با میوه‌های شهربارش در دنیا شناخته شده است. مقصد اساسی آماده کردن این غذا در آن است که پیش از همه در همین ماه تیرگان محصولات غذایی الکی پورا تیار می شوند و مردم بیشتر از همین زراعت‌ها خوراک آماده می نمایند. بسیارتر غذای پرقوت و خوراک سرغذا می باشد که می تواند ارگانیسم انسان را پرقوت سازد. ضمن تجلیل جشن تیرگان مردم در برابر دیگر سنت‌های نیک نیاگان و ستایش گندم که ثمر رنج مرد دهقان است شروع کرده شکرانه می‌کردند که با فرارسی جمع‌آوری حاصل برکت روزگارشان افزون می‌گردد. در قطار ایدی تیرگان امروز ایدی زردالو گذرانده شده است. زردالو یکی از میوه‌های نهایت معمولی خلق تاجیک بوده. از نامش می‌باید که زرد آلو در اساس عملی‌گردانی برنامه‌هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به رشد سوی باغ و تاکپرهای قبول شده بود. امروز میدان باغات زردالوی تاجیکستان و 64,000 گکتار است که از این زیاده از 55,000 گکتارش علاقه میوه دهنده است. اشگلانی راستینه یک بار بجنبان آستینه، اشگلانی راستینه یک بار بجنبان آستینه، لالای سبزم خاک شده یک بار بریزم بارونه، لالای سبزم خاک شده یک بار بریزم بارونه. جشن تیرگان یکی از مهمترین جشن‌های تاجیکان است که از شب و فراز 100 ساله‌ها و حادثه‌های مرکب روزگار گذشته تا زمان ما آمده رسیده است. احوال دلی مرهوب بداند مجنونه، مایدایو از نمایش انواع زیادی میوه و سبزوات، غله و لوبیاگی و پالیزی و دیگر محصولات ضروری روزگار که با هزاران رنگ و آرایش عجیب و طبع بالیده پیشنهاد اشتراکداران و مهمانان پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه گردید، بی‌شبهه میتوان گفت که تیرگان جشن آب و آبادی، سرسبزی، برکت و نکوکاری و وطنداری است. با شرشره آب و باران و مردم ریزق و روزی عطا می‌نمایم. پس از رفتن چله خاتون پیرانی بر جا مانده
طفلکان و نورسان به بیماری های زیاد گرفتار می شوند. من به آنها نرمی و نمی می بخشم. در انجام چوربینی از جانب رهبریت وزارت کشاورزی و مسئولین دانشگاه اگراری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و ختلان دیپلم و تحفه‌های مالیوی تقدیم گردیده بهترین غله‌کار، زردآلوپرور، صادرات کننده میوه‌های تر و خشک و دیگر متخصصان و عالمان که در رشد ساحه سهم نظررس دارند با سپاسنامه و تحفه‌های ارزشمند قدردانی گردیدند. برگزاری این چوربینی باری دیگر ثابت ساخت که آب در فرهنگ سنتی مردم تاجیک از زمانهای قدیم تا امروز جایگاه خاص دارد و استفاده ثمرناک آن باعث خرمی زندگی و برکت روزگار و شادی و سعادت مردمان پاک نهاد این سرزمین است. با اقدام بی‌واسطه پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هنوز 8 ایون سال 2007 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان قبول گردیده در زمینه طلبات این قانون برای پیشگیری از زیاده‌روی، خراجات بیهوده در برگزاری معرکه و توی و تعزیه و دیگر چاره‌بینی‌های غیرقانونی تدبیرهای مشخص و نتیجه بخش عملی شد. خود مردم عادی اظهار داشتند که واقعا این قانون به منفعت مردم بود. ضمن برنامه تلویزیون سیما به سوالهای پیشنهاد نموده خبرنگار تلویزیون سیما مدیر بخش دین تنظیم جشن و مراسم مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین پرویز امانزاده سرخطیب مسجد جامع مرکزی به نام خواجه محمد بشاروی شهر پنجکین محمد امین غفارزاده جوابهای مشخص داده همزمان از مردم دیار باستانیمان دعوت نمودند که قانون ذکر شده را در تحریر نو که ماه ایون سال 2024 به تصویب رسید همه طرفه رعایت نمایند، زیرا مقصد و مرام قبول این قانون پیش از همه به پیشگیری از برگزاری جشن و مراسم های سرخراجات پردبدبه و زیاده‌روی می باشد که در اساس قانون مذکور و دیگر سندهای معیاری حقوقی برای آنهایی که قانون شکنی میکنند جزاها پیش بینی شده است. گزارش ما از سلسله مصاحبه مقیم با اشتراک پرویز امانزاده و محمد امین غفارزاده روزهای نزدیک پیشکشی شما می شود. گزارش عباس همراهزاده، خیام جورایف و طلبشاه توشف. маҳбубтарин ғазалсаро ва чеҳраи пурифтихоре бо мақоми ҷаҳонӣ бузургдошт аз 700-солагии ҳофизи шерозӣ дар қароргоҳи юнеско дар шаҳри парижи фаронса аз намоиши байналмилалӣ асарҳо, дастхатҳо, мусаввараҳои ин нобиғаи олами назм ва ҳунари дастии ҳунармандони тоҷик оғоз гардид. дар намоиши байналмилалӣ ки дар яке аз толорҳои қароргоҳи юнеско доир гардид, президенти конфронси генералии юнеско Симона Мирела Микелеска, вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси анҷумани рӯдакӣ дар Фаронса ва муҳаққиқону ҳофизшиносон аз саросари ҷаҳон иштирок ва суханронӣ намуданд. нашрҳои комил, баргузидаҳои ғазалиёт, осҳори пажӯҳишӣ ва поённомаҳои рисолаҳои илмии дифоъшуда роҷеъ ба шеъру андешаи ҳофиз ки ҳамагӣ ҳузури мунаввари ӯро дар муҳити илму фарҳанги тоҷикон муаррифӣ мекунад, дар ин намоишгоҳ ҷой дода шуда буд. ҳамчунин дар ин намоишгоҳ падидаҳои ҳунармандӣ ва осори маҳфуз аз замони зиндагонии шоир ва дигар осори ҳунарии тоҷикӣ ба монанди намунаҳои санъати гулдӯзӣ ва миниатюраҳо маҳсули рассоми шинохтаи тоҷик Камолзода Олим Аъзам таҳти унвони илҳом аз ҳофиз манзури тамошобинон карда шуд.
дуруд. номи ман Симона Мирела Микелеска, президенти конференции генерали ЮНЕСКО мебошам. пас аз иштирок дар чорабиниҳои имрӯза ман мехостам оиди ду масъала фикру андешаҳои худро баён кунам. Якум ин ки имрӯз дар ЮНЕСКО ситораи дурахшон ин ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Тоҷикистон як кишвари хеле фаъол ва пешсаф дар пешбурди ҳалли масъалаҳои обу иқлим ва пиряхҳо мебошад. Ташаббусҳои роҳбарияти олии шумо шоистаи таҳсин мебошад. масъалаи дигар ин намоишгоҳи имрӯза мебошад ки он татбиқгари арзишҳои ЮНЕСКО мебошанд. он дастхатҳое ки имрӯз ман дар намоишгоҳ бахшида ба бузургдошти 700-солагии Ҳофизи Шерозӣ дида намудам, он корҳое ки аз ҷониби ин шоири Машриқзамин ба анҷом расидааст, аз аҳамияти бузурге бархурдор мебошанд. чорабинӣ дар сатҳи олӣ гузашт ва мо шоҳиди он будем ки Тоҷикистон на танҳо дар самти обу иқлим, балки дар самти фарҳанг низ хеле фаъол мебошад. ман Масъуди Миршаҳӣ ҳастам аз Парис ва مسئول انجمن رودکی در تالار یونسکو هستیم، تالار نمایشگاه و همونطور که می‌بینید نمایشگاه به مناسبت 700 سال با حافظ از دست‌نویس‌ها و یادگارهایی که در تاجیکستان بوده است به اینجا آمده است و اکنون در سطح جهانی به نمایش درآمده است و کسانی که علاقه‌مند هستند در این سازمان معتبر فرهنگی جهانی خواهند آمد و این نمایشگاه رو خواهند دید. اهمیت حافظ برای تمام دوستان ادبیات و حرفان و اینا خیلی خیلی بزرگ است، کلان است و در طول این روز جلسه چندین نکته مهم برای عمیق کردن موضوع مفهوم شعر حافظ و شناسایی اون شخصیت مهم که مثل بیدل از بزرگترین شاعرای دنیا می башад. Меня зовут Надежда Здравкова из Болгарии. Я очень рада, что меня пригласили участвовать на очень красивом и важном и хорошем мероприятии для Таджикистана сегодня в Париже, в головном офисе ЮНЕСКО. Начинается и проходит специальное мероприятие по поводу, которое связано с поэтом, писателем и философом Хафез Ширази. ЮНЕСКО Таджикистан отмечает это мероприятие, связано с древней таджикской культурой, историей и поэзией. Сегодня начался официальное открытие этого мероприятия. пас аз ин намоиш конфронси илмӣ байналмилалӣ таҳти унвони 700 сол бо ҳофиз бахшида ба бузургдошти ҳофизи шерозӣ дар толори пуршукӯҳи қароргоҳи ЮНЕСКО дар Париж доир карда шуд. дар ин конфронси байналмилалӣ аз 17 кишвари дунё дӯстдорони илму адаб, ҳофизшиносон ва муҳаққиқони шинохтаи ҷаҳонӣ бо беш аз 90 маъруза ва пешниҳодҳо оид ба осори ҷонбахшу мондагор ва инсонгарову сулҳмеҳвари хоҷа ҳофизи шерозӣ ва ҷойгоҳу мақоми ӯ дар адабиёти ҷаҳон иштирок ва суханронӣ намуданд. ҷараёни конфронси бузургдошти шоири тавонманди тоҷику форс ҳофизи шерозиро зиёда аз 600 000 нафар дар тамоми ҷаҳон тариқи пахши мустақим ки дар сомонаи расмии ЮНЕСКО роҳандозӣ гардида буд дида намуданд. донишмандон зимни маърузаҳои илмии хеш таъкид доштанд ки ҳофиз на танҳо шоири як миллат, балки сармояи гаронбаҳо барои тамоми башар аст. ӯ бо ашъори амиқ, андешаварз ва илҳомбахши худ на танҳо дилҳои мардуми порсизабонро тасхир карда, балки қалбҳои миллионҳо инсонро дар ақсои нуқоти ҷаҳон низ ба худ ҷалб намудааст. ғазалиёти ӯ оинаи тамомнамои фарҳанги ирфонӣ, ахлоқӣ ва фалсафии Машриқзамин аст ва ҳамчунин мавриди таваҷҷӯҳи пажӯҳишгарон ва дӯстдорони адабиёт қарор дорад. гуфта шуд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳофиз аз дер боз то имрӯз мавриди эҳтиром ва ишқи хоси мардуми мо қарор дорад. осори ӯ на танҳо дар низоми таълиму тарбия, балки дар зиндагии рӯзмарра, оинҳо ва фарҳанги шифоҳии мардуми мо ҷойгоҳи вижаӣ дорад. ҳофиз барои мо на фақат як шоир, балки чароғе барои ҳидояти рӯҳи инсон ба сӯи ҳақиқат، адолат ва ишқ аст.
олимону муҳаққиқони кишварҳои мухталифи дунё барои чунин як ташаббуси бузург ва хиратмандонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва талошҳои сарвари тоҷикони ҷаҳон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати гиромидошт ва зинда сохтани ному мероси пурғановати нобиғагоне чун Хоҷа Шамсиддин Муҳаммад Ҳофизи Шерозӣ изҳори сипос ва миннатдории самимонаи хешро баён доштанд. дар тӯли таърих миллати тамаддунофар ва таъриху фарҳангсолори тоҷик ба ҷаҳониён дар қатори таъриху фарҳанги беҳамтои худ ҳамчунин фарзандони фарзонаро эҳдо кардааст. бояд тазаккур дод ки бо ибтикори пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҷлили 700-солагӣ яке аз нобиғаҳои ҷаҳонӣ забону адабиёти миллати тоҷик ҳофизи Шерозӣ имрӯз дар шакли ҷаҳонӣ таҷлил гашта истодааст. бояд тазаккур дод ки миллати кӯҳан бунёди тоҷик бо фарзандони фарзонаи худ имрӯз дунёро тасхир кардааст. воқеан осори гаронбаҳо бешабеҳ ва арзишманди ҳофизи Шерозӣ баъд аз сипарӣ шудани беш аз 700 сол ҳанӯз аҳамият ва қадру қимати худро гум накардааст, балки баръакс имрӯз беш аз ҳар вақт дар олам нуфузу обрӯ дорад ва пешгоми ҷомеа мебошад ки боиси сарфарозӣ ва ифтихори мо ворисони ӯст. ҳамчунин дар доираи бузургдошт аз 700-солагии ҳофизи Шерозӣ дар қароргоҳи ЮНЕСКО дар шаҳри Парижи Фаронса барномаи фарҳангӣ доир гардид. дар барномаи фарҳангӣ бо иштироки сарояндагони тоҷик ва ҳамовозии оркестри ҳунарии Париж таронаҳо аз эҷодиёти ҳофизи Шерозӣ иҷро гардид. картошка яке аз маҳсулоти асосӣ дар сабати истеъмолии аҳолӣ ба шумор рафта, кишоварзони шаҳри Панҷакент пайваста ба кишту парвариши ин маҳсулот таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд ва ҳамин гуна бо риояи агротехникаи кишту парвариш ва дар амал татбиқ намудани илм дар истеҳсолот ҳосили хуб низ ба даст меоранд. агар дар як қисмати заминҳои кишоварзӣ ба шинондани картошка нав оғоз бахшида бошанду дар як гӯшаи дигар ин маҳсулот нашъунамои хуб дошта бошад, кишоварзони пешқадам ҳосили картошкаи барвақтии кишнамудаи худро ҷамъоварӣ намуда истодаанд. мо имсол тасмим гирифтем ки ба майдони 50 содиқ картошкаи баҳорӣ кишт намоем ва чуноне ки имрӯз мо ҷамъоварии ҳосили якумро анҷом дода истодем ва имсол ҳосили мо бисёр ҳосили фаровон шуд ва мо тасмим гирифтем ки дар кишти такрорӣ як қисми заминро сабзии тирамоӣ кишт намуда, як қисми дигарашро қаламфури булғорӣ кишт намоем ва мо миннатдор аз он ҳастем ки ҷаноби олӣ заминро ба деҳқон дода ва имрӯз деҳқонон бо меҳнати худ самараи онро ба зиндагии худ сарф карда истодааст. бо мусоид омадани боду ҳавои имсола ҳосили дастранҷи деҳқон дар саҳро хуб ба назар мерасад ки ин ба фаровонии маҳсулот дар бозор ва ҳамин гуна беҳтар гардидани вазъи молии хоҷагиҳои деҳқонӣ оварда мерасонад. соли ҷорӣ саҳмдори хоҷагии деҳқонии Мирзо Қиёмови ҷамоати диёти Халифа Ҳасан дар майдони 7 гектар картошкаи барвақтӣ кишт намуда буданд ки имрӯз самараи хуб дода истодааст ва баъди ҷамъоварӣ намудани ҳосили якум ният доранд ки дар ин замин кишти сабзиро ба роҳ монанд. имсол 7 гектар картошка кор дидем. ҳозир картошка ба Душанбе пойтахт роҳӣ кардем. баъди ҷамъоварии картошка дуюм ҳосил сабзӣ мекорем. ният дорем дар ҳосили дуюма ҳосили нағз гирифтани мо. ҳосили ҷамъоварӣ намудаи деҳқонон дар баробари таъмин намудани бозорҳои дохилӣ ҳамчунин бо техникаҳои махсус ба шаҳри Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳо дастрас карда мешаванд ки ин ба фаровонии ин намуди маҳсулоти кишоварзӣ ва мӯътадил гардидани нархи он мусоидат мекунад. соли ҷорӣ ният кардем дар 50 сотиқ замин картошка коридем. картошка ҳосили хуб дод. як қисмаша ҳозир канда болгар коридем, қисми дигараша сабзӣ мекорем. من همجا خطار کرده خالتا خدا به شکر نقص حاصل رحمت جناب عالی با که ما با همه خیلی زمین و آزادی دادگی و همین کار کرده گرشتاسی قید کردن ضرور است که سال جاری کشاورزان این جماعت طبق اطلاع در میدان 255 گکتار کشت کارتوشکای بروقتی را براه مانده بودند که در اکثریت این زمین ها جمع‌آوری حاصل شروع گردیده. تا امروز در یک قسمت آن علاقه کشت تکراری گذرانده شده است و دیگر زمین ها برای گذراندن کشت
омода карда мешаванд. ҳамин гуна ҳар чиз зудтар ҷамъоварӣ намудани ҳосили замин ва дар ҷои он гузарондани кишти такрорӣ аз ҳадафҳои асосии деҳқонону кишоварзони шаҳри Панҷакент ба ҳисоб рафта, баҳри иҷрои ҳар чиз зудтари он корҳо бо маром пеш рафта истодааст. дар толори беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент бо ташаббуси ташкилоти ҷамъияти анестезиологон ва реаниматологони ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи профессор Муродов ҷаласаи анестезиологон ва реаниматологони Тоҷикистон доир гардид, ки дар он мутахассисон аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат иштирок намуданд. Бояд қайд намуд, ки ҳадаф ва мақсад аз баргузории ҷаласа ин баланд бардоштани донишу малакаи мутахассисони самтҳои мазкур, табодули таҷрибаи табибон, омӯхтани навгониҳои соҳа ва дар ин замина боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мебошад. зимни ҷаласаи мазкур аз ҷониби мутахассисони варзида доир ба масъалаҳои гуногуни соҳаҳои анестезиология ва реаниматология маърузаҳои пурмуҳтаво пешниҳод гардид. доир ба мавзӯъҳои пешниҳод шуда аз ҷониби иштирокчиён муҳокимаронӣ ва саволу ҷавоб сурат гирифт. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшо Тошев. дар муассисаи давлатии осорхонаи ҷумҳуриявии таъриху кишваршиносӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакии шаҳри Панҷакент ба ифтихори 28-умин солгарди имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади бошукӯҳ баргузор гардид. сарвари осорхона раиси ташкилоти ибтидоии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар осорхона Мақсуд Мирзобзода пиромони нақш ва рисолати таърихии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таъмини ваҳдати амну субот ва рушди бомароми кишвар сухан гуфта қайд намуд, ки таърихи муосири тоҷикон саҳифаҳои пурифтихореро дар худ таҷассум кардааст, ки дар саргаҳи он нақши сарнавиштсоз ва таърихии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. бо иродаи қавӣ, заковати сиёсӣ ва масъулияти баланди миллӣ сарвари давлат тавонистанд дар шароити бисёр ҳассоси пас аз ҷанги шаҳрвандӣ миллатро ба сӯи сулҳу субот ва ваҳдати устувор раҳнамон созанд. таъмини фазои сулҳу субот, густариши маданияти таҳаммул, тарбияти эҳсоси баланди ватандорӣ ва ташаккули худшиносии миллӣ аз ҷумлаи дастовардҳое мебошанд, ки маҳз бо заҳматҳои пешвои миллат ба воқеият табдил ёфтанд. дар идома бошад ӯ ҳозиринро бо ин санаи фархунда шодбош гуфт. муовини раиси шӯрои ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Аббос Ҳамрозода, мудири шӯъбаи тарғибот ва иттилооти кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Алишер Мутрибов, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр Турдибой Солиҳзода ва дигар нотиқон аҳамияти таърихии ваҳдати миллии тоҷиконро ҳамчун таҳкимбахши истиқлоли давлатӣ, бақои давлату миллат махсус таъкид намуда, мардуми Тоҷикистон ва Панҷакенти Бостонро бо рӯзи ваҳдати миллӣ муборакбод гуфтанд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳсайн Солиҳов. санаи 20 июн дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент бозии навбатии футбол байни дастаҳои Саразм ва Ваҳдат баргузор гардид. ин бозии деринтизори ҳаводорони футбол соати 17:30 оғоз ёфта бо ғалабаи боварибахши дастаи Саразм анҷом ёфт. бозӣ бо ҳуҷумҳои мунтазами ҳарду даста оғоз шуд. дар қисми аввали бозӣ ҳарчанд ҳамлаҳо зиёд буданд, аммо гол ба қайд гирифта нашуд. қисми дуюми бозӣ пуршиддаттар гузашт ва натиҷаи заҳматҳои дастаи Саразм дар дақиқаи 66 самар дод. дар натиҷаи фишори пайвастаи бозингарони Саразм, Муминов Маҳмудҷон бозингари дастаи Ваҳдат ба хатогир роҳ дода ба дарвозаи дастаи худ автогол зад. боз ҳамлаҳо идома ёфта дар дақиқаи 90+5 Исмоилов Муродалӣ бозингари ҷавон ва умедбахши Саразм голи дуюмро вориди дарвозаи Ваҳдат намуда натиҷаро 2-0 кард. ин нахустин пирӯзии Саразм зери роҳбарии сармураббии нав
умин эргашев ба шумор меравад. мураббӣ пас аз анҷоми бозӣ таъкид кард ки дастаҳо оҳиста оҳиста сабки бозии худро пайдо карда истодааст ва мақсадашон пешрафт дар ҳар бозии минбаъда мебошад. ин бозӣ ки дар фазои варзишӣ хуб ва бо ҳузури гарми мухлисон баргузор гардид, рӯҳияи даста ва умеди ҳаводоронро ба натиҷаҳои беҳтар дар оянда бештар намуд. воқеан ҳафтае ки сипарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷоддаҳои зиндагӣ орзу мекунем ва ман умед мекунам ки мардуми панҷакенти бостон дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон саҳми арзандаи хешро мегузоранд ва мо ҳамагон ҷашни фархундаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро сазовор истиқбол мегирем. саломату сарбаланд бошед.